Ya bokat oli kah maksudnya Mbak arep milih duit selompatan. Laka, kita nih orang duit mas. Oh, langsung mulakna Buat ya. kita mas sampean kumen aku, kita kan rangda ora. Buat kita mas harapan ngewaki sampean aku nih kita. Ya ora. Harapan sanja. Kari dewe kayak gelem mah, Mbak. Ya ayu kita kah. Ayo mendi. Ya kita kan duda anyaran. Iya terus? Ya. Lah aku ngomong ya. Lah kata sedewe kan dah. Dewe kan priwe sih mas? Ya bokat gelem, bokat ning kamar sedak dibersihni dikit. Kok dikit dibersihin ku harapan apa sampean tujuannya ku? Ya bokat bae ora kah. Niku ono bokat seneng ora pada bae gatel lek. Oh, jadi sampean mene-mene ku harapan pengen gerabak karo kita. Ya dudu niat meluru duit. Ari mau sih ngomong gatel-gatel mau kon ku priwen. Ya maksudnya mah gatel bokat jare wis serang wis Oh, lawas. bakal gatel kita. Ya wis, kok dikit ya. Iya. Iya, wis. Jadi sampean gatel ta, Mas? Ya bokat gelem ya ayu bokat mengkamar kah. Sinyak selingkuhku. Maksudnya khawatir anak uang ora kah. Kita mah maksudku bakal gatel sampean nek. Iya. Mene tak gerabak karo kian ki, Mas. Ayo, mene gak digerabak. Iya beli bokat. Iya, gak ayo digerabak. Aja ngecek-ngecek temen sampeanku. Emang kita wadon apaan? Sembadah. Baik. Sembarangan baik. Ngarani kita dari ini wadon murahan apa? Mas, bagian rang daga kita ku aja sembarangan baik sampeanku. Enak baik. Mana nyingkira? Nyingkira sing ado mana aja main-main maning. Wong endi sih kana kayak kononku. Ih, tinggali. Wong lanang anak-anak baik. Tak kamar tamu sekudua sopan malah ngajake gatel-gatel mengkono di tengeling. Wong lanang zaman sakini di tengeling. Kita mah iya. Beli aneh nih wong lanang mengkono deh. Ambake makan garapan ngajak anu kana mengkononan kana. Nang ning kene sepi lah kau wong sih. Aduh, untung baik kita mah wong aku rada wanian kayak konon. Wis karuan ya. Wong utang lah kasih nyaur. Mene-mene jandun gerabag. Ya Allah ya. Bari gak kana wong lanang di sikana ya Allah ya. Nih, kita mah gila. Bentar. Iya. Apaan apa? Halo. Apa? Kesasar mesti kita ketinggian ya, Ki? Tinggal kayak maling bae amin mancing ah. Oh iya. Aduh, golek batur barang mah. Batur. Tas karo batur kali endeng namang manajer bukan golek apa mah aja anjing harga 1000 baru 1500 ana aja ngomong. Ah, pokoknya apa sih? Siapa sih? Siapa iki sih, Bot? Kita kenal. Iya, Bu yang mau ngondokan digletakna niku ono kita ku. Kan jana aja apa mah. Kayak aku ngelo beli sih kayak ngono. Apa maksud kita Apa mah? apa pun. Apa mesti dikucuri gula? Apa aja. Oh, apa kun keket? Iya. Oke, itu yang dulu kenal ya. Ya mau sama nus kenalan dulu sih mau ke salah. Durung. Lah, ya kenalan dikit. Siapa? Naila. Naila. Mamat. Isin barang mau ngomong bakal durung di payan. Apa? Apa sih? Senak doyan minum beli sih. Ya doyan bakal beli minum mau kayak mati gitu. Oh iya. Gimana saksi temen ya? Ah biasa baik ini mah. Ada durung sih nok. Durung. Kan sempat blepotan ini. Piye blepotan. Kimat apa kah? Apa sih? Tato ya yosan kah? Yosan. Gigi gak hilang. Gak hilang. Iya. Mana bersih temen ya itu ya gulu ya Allah. Apa me dewe kayak apa me kita Jidol mah dulu sih. impor dikah? impor mendi. Impor. Dan Tapi dulu kan impor wis beli. tangi iki ya. Iya kenang impor jadi nyetrum enggak enggak bakal wis parak. Oh beli sih 200 bro.
200 kun dagangan apa, A? Dagangan seoncom ta dagangan apa kun Kayak ini 200 orang lihat ewu. dibeli sih apa namanya? Ya paling Iya, sejam. tapi kita mah tapi tekan impor, ora atus-atusan di atus-atusan mah kun dagangan apa? 500 dah. 500. Hai, cuk. Aja park dikit dah. Turun pay rega sing anu masa aparane apem impor pen di anu ditawar 500.000 200.000. Hai, biasanya sih pira? Ya kita mah 2.000 mang dhuwur. Ya bukat oli dianyang 1000. Wis. Ya anyang emang aku dagangan kelambi, jangan cangcut, ada anyang kula kanyang-kanyangan. Impor punya dijamin, soalnya mah punya. goyangannya aku beda, kayak anu ke artis ya bika Aduh, cah. Gelisah terus. gelisah bae temen sih. Iki maksud bagus ganjel makanya anak iki. Ya sih bener dikit prokatan ke selera dika. Malah niku bagus Ya. tangi kadang-kadang makanan kah. Jadi pas pira? Ya kita mah semono lo 2.000 mang dhuwur. Ngomong dhuwur. Iya. Vanilos beli lemong kita mah ditawar-tawar 500.000 punya aku dore apa. Ya bukat bisa 500 ya. Ih, 500. 2.000 dia jegena. 2000. Iya. Baru mengganggu bocah sing ngantar kita mau main nenek. Iya, dikai luru-luru maning ora kun mah, beda maning. Konon. Iya, pokoknya paling sih 1.500 aneh kan di sebelah kah. Kan sebelah. Iya anak maning. Tapi sejen ya bahan ya dah. Apa mbak? Ya ampun, ora-weruh. Maksudin kono aku biak polisi apa mbak? Ya coba cacakan mono, cacakan dikit, Berarti pokoknya jajal dikit mana ya? iya jajal dikit mono sing Oh yes. 1.500, pokoknya Ini sing maksud mbak mono. Dewi kan bukan jajal dikit ya. Lamun oli kan perlu dijajal dikit biasanya kan. Jajal dikit, Ya, Jin, aku nih aku apa dagangan klambi, jajal dikit kok. Jadi orang yang kan? Iya, Akalamu ki ya? iya. Iya. Iya, Ya, jika aku- dulu ngadus paling mene-mene dulu ngadus paling satunya. Yang mau tas singkana, tas mongkononan. Kian Makanan apa kun? ya apem-apeman. Lah. Deleng titik baik. Ya wis lah aku mas penting mah belakangan penting main dikit ya ki tarung kene dikit ya. Iya. Dikit dipaten dikit sih alangku ya. Apa sih? Ya orang apa? Amran lebih hot kah? Ya beli bukat amran enak orang gak? Abit seperti dikit sih kelambingnya. Lali ya? Iya. Amran sih? Nah, masa wong pengen orang disepet mau kurang hot beli Isin. Isin. Enggak, isin juga pengen main-main sih pengen apa? Adus dulu dong juga kan. Kedipin sinok. Pati nyoba si alam kue. Aduh, enak Keringatnya gede ya? Nah, sampai suwe payah ya. Ya suwe kita mau Minum cilik, obat kan. apa sih? Sing penting mah durasi orang kan? Iya. Tuh. Apa? Udah boleh lemes. Kel ya, diolak-balik ya. Iyalah, kan impor. Ya mbak mangatus. Kurang semangat sih mbak. Gimana? Duit apa gini? Susu 40 ya mbak? Ini apa-apa? Ini apa-apaan yang ini? Jare 2000 mbak. Rongnya maksud rongnya gede kan? Jare 2000.
Kita mau orang kita mau pokoknya masuk Aja sekolah. kayak kono 2.000 priwe di kayak gini. 2.000 gede. 2.500 bae gelem pun 2.000. Astagfirullah. 2.000 kini sak 1.000 susuk 48. Kita mau beli buru-buru. Beli buru-buru priwe ini dikane, Ya, anggapnya susu. priwe sih. Dia kok ngotak beli sih. Ih. Priwe Jadi sih. 2.000. Ya 2.000 gak 2.000 gede, 2.500.000 bae gak beli gelem priwe sih. Maksudnya Maksudnya, jadi 2.000 mau kah? ya 2.000 gede. Wis lah aku mah terserah lah. Beli bisa kok dikit gak? Wis sak 1.000 kono. Kini 2.000 maksudnya susuk mah 2.000 bolong, Pak. juga priwe sih dia kok dikit gak? Lah, Apa aja maksudnya, Mbak? Wis. Los mana balik lumayan oleh HP loro guys. Maksudnya Maksudnya 2.000 juta. 2.000 apa? 2.000 perak kuning apa? yang ngomong malah nih mau ku 2.000 Priwe sih, 2.000 juta. Ih, sampean sih ngomong 2.000. Apa maksudnya apa 2.000 perak? Iya. Kurma jajane permen gak kurang. Ah, priwe? Wis mana balik orpa poli HP loro bae wis. Wis kayak gimana balik gak? Di HP ini, Mbak. HP-nya kok HP-nya bakal sih ada duit. Nene maning. Maksudnya Bakal usah duit 2 juta sih nene maning. Kok pengen kikuk-kikuk ora gak berduit kunyuk gini ya. Ora gak berduit pengen kikuk-kikuk kunyuk. Tapi lumayan nene mau oli HP loro. Cuma bayangan bisa nyawan sirah bahagia karo wong liya sing tekdemani wis duwe lagi kita mung bisa sayang sing kadoan mendem kangen dementek simpening ati kula sadar beli mungkin bisa duweni apalah kula cuma wong kedua ana wong pertama ning atine sirah Anak aku lagi apa jangan teh. cinta beli nyampe Dewe kan bagi ikut lagi ya Pak nangken aku. Marah sengaja pembeli sih ya. Iya, maaf. Iya pas megawe. Magawe. Yang dia kan harus apa? Dewe kan lagi jalan-jalan teh. Angin. Sudah pikir Ada sini akan kita megawe. Ya kayak baru dia orang pegawai ini. enak banget ya udara Iya. sampai ada yang bisa. Suara aku masih menyangan baik. Iya kan jalan-jalan. Ya kata orang ngajak. Wah, telepon harus diangkat angkat. Apa ini mati? Kayak memang. Nah, ada lagi. Apa pengen numpak perahu-perahuan dah? Pokoknya pengen kayak mana? Ya kok kita sing dayung atau anu. udah lagi kita mah pegawaiannya lagi ngosak kayaknya. Masih nerima tak harus kita ngomong kan nanti. Ya preman wis terjadi. Terjadi apa? Ya wis mangkono nanti wis baik. Sudah kita
lanjut priwe. Yang Masih gelem ta? iya gelem bae. Apa pengen muter-muter ta? Mono ta mana? Bukan pengen kebebek kan kau? Mono ta? Najan cinta katon ora bisa kelakon. Kenang apa sayang ora hilang-hilang. Kayak kene temen wong kesiksa demen. Sampai tekan detik kia kula masih ngarepakeun senajan cilik kesempatan kanggo kula duweni ragane. Pahit temen kenyataan, salah naruh perasaan, duweni rasa sing biasa. Ning sampeyan sing duwe keluarga, lamun kula bisa pengen terputus paksa makotra. Iya or papa. Aku temen sih ganti ganti baju bae ya. Apa ngulu bae ya? Tapi melas tinggal dewekan. Jaga tuh terus nagu iku. Enak lagi apa deh kan semakin tinggi. Aja enak desai be Ini ber-berian masalah apa? Lanangnya sirak ki. Oh dikit. Kayak minum. Nganggo apa me kita ora bayar gini. Apa kunde? Apa impore kita ora bayar. Jadi priwe.
aja plangap bae. Wong lagi ngomong wong aning kene. Wong lagi diumbangi ta. Gini. Ngomong dikit priwe ditebus beli. Tak ada duit kan, Pak. Ya sira kenapa bakal ka duit aku tuku-tuku apem. Sira bakal pengen kikuk-kikuk ora bayar ya mana kok sira dewe wadon. Bakal ya karo kedebok bae bolongi ka. Ya, iya. Terus karena siji, loro, telu. Gede penuh sih, Nok. Aduh enak terus santri ke Wow, gue yakin deh. 1, 2, 3. katanya besi lampu kita apa non Kayak mau pakai tangan ya, tangan kan ya? iya